Салом алейкум ба ҳамагӣ. Дар ин видео дар бораи моҳҳои сол суҳбат хоҳем кард. Январ оҷак, феврал шубат, март, апрел нисан, май майис, июн ҳазиран, июл теммуз, август августос, сентябр эйлюл, октябр эким, ноябр касм, декабр аралик. Як бор дигар ҳамаашро аз сар такрор мекунем. оҷак, шубат, март, нисан, майис, ҳазиран, теммуз, августос, эйлюл, эким, касм, аралик.